Unija studenata Užice je za 5 godina svog postojanja realizovala ukupno 102 akcije različitog karaktera, pre svega humanitarnog, brojne manifestacije, pre svega manifestacije Ljubini dani, rekonstrukciju škole u selu Zaglavak. To su bile ovako neke možda malo veće akcije ili borba, na primjer, za sniženje cene autobuske karte na relaciji Beograd-Užice, do nekih lakših akcija, tribina, predavanja, debata, akcija davanja krvi, prikupljanja pomoći, pravljanja paketića i tako dalje. Dakle, ako izuzmemo onaj period kada smo svi spremali ispite, kada nismo mogli da se posvetimo našim akcijama, Unija studenata Užice je na svakih 10 dana imala po neku akciju tokom ovih 5 godina, što smatramo odličnim rezultatom. Smatramo da od svih tih uloga koji smo imali tokom ovog perioda, možda najznačajnija ta što mi mislimo da jedino mladi ljudi mogu da podele, da jedino mladi ljudi mogu da načine ozbiljan korak u ovom društvu. Da u društvu koje je kroz svoju istoriju se uvek delilo po različitim kriterijumima, mi smatramo da jedino mladi mogu da obnove te porušene mostove, da okupe, da objedine ogromnu energiju svih nas u našem gradu i da je usmere ka ostvarenju nekih zdravih, racionalnih društvenih ciljeva.